US Defense Secretary Pete Hegseth China avo Taiwan an run hnai ni Aziak tu hi pusiti larin oma lunglei veng lai Cambodia arong bola omekani Asian Defense Summit International Institute for Strategic Studies den Singapore muna Shangri-La Dialogue anti neina a ramsom li le pasari atangin Defense Minister Defense Secretary le Military lam shwai tu poimo ta kan tel china ramven himna chungchang te le khovela remna le muana om theinan an ram ngai dan le thir dan te an soi hochin kumina Singapore ne ya hian ven himna po an uluk le a security police officers sangli le zanga chat duty tiran ni tunla in US le China in karbo ruak chat e mawangin le trade war omme ka wangin China chuan an defense minister Dong Jun atir lova hethil khan ngai vena lo in China chuan kumsang ni pasari atangin regular takin Shangri-La Dialogue ka hian ramdang ang thawin high level security official atir thina Naval Admiral le China Defense Minister Dong Jun tel lo chan hi chen kha chuan President Xi Jinping athunwaya Chinese Communist Party le sipai thunei tu People's Liberation Army PLA te zinga chungrila buaina nasatak a omwanga anpu bokani President Xi Jinping hi Mao Zedong General Mao Zedong dilawa chuan China President ni to achak le thil ti theibera soi chinania China ramathunei tu poimo kithum Communist Party of China a General Secretary ania China President ani boka chumi nuwa China Military Commission Chairman ani bok President ni laya Military Commission Chairman hi an omngai lovani Naval Admiral Dong Jun chuan kungsang ni somni le pathuma China Defense Minister ni na aron chel chawani engi mulai khan President Xi Jinping chuan eiruk na corruption ten faya tong kama soi satya veringot lova azung men lama phoro atuma wangin China Defense Minister lo ni to chin Wei Feng He le Li Shangfu te chu ani na hli sakin Chinese defense industries lam enkol tu General Palai te chu anina apai sak buka hetiang borwa ka wang hian Dongfu hi Shangri-La Dialogue atelo tipolan oma Defense Minister Io in Rear Admiral Hu Guangfeng kai shwayin midang National Defense University a thok tu tele People's Liberation Army shwai tu then khatan tel thungani Indrini Khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan thu soin China chuan Taiwan ram chu kumsang ni somni pasaria emo chumi mapo in sipai chakna in abein ala thut theya hetianga Taiwan bei atum na hi atak takania chu hun chu engti khuna po lo thlengin Indo na chuak thut theireng ani atini Pete Hegseth chuan China in Taiwan chu kumsang ni somni pasaria sipai chakna manga abeya Indo na achwa thut chuan US chuan achian chale tho puiram debei na chu chaktakin achang le tanga an thawang chu na takin kan haudo na ni hei hitang takin ka han soi chiang fake fok do a Communist China chuan Taiwan chu sipai chakna le tharum pangala ka tumwai chuan Indo Pacific biala le khovel chu chiatna nasazo kin zuyang China thilti tumdan hi achianga engti khuna po thleng thu theireng ani athlen lo shamiro kan be se ani US chuan China nen Indo na azung lova Asian ram te thunu nemo China chu phor bi ara be emo zim to te mo kan tum lo ma se China in kan tho pui te le chian tha te abeya thunu na tum chu kan rem tingai lova henglai ram te hidin mun khir taka da omtir kan tum heklo ti in Asian ram te chu NATO ang dewa ansum tho chwa GDP atangin zazela pathuma changa pangata defense budget da turin ange nani Australian Defense Minister Richard Marles chuan engwangin nge China hian sipai chakna panga a in chek arbom chiam maile Beijing hian athilti tuma soi chiang lova alang tlang lo em maya Indo pui panhi na thulama China chu ral thuam lama a in che khom chiamin ral thuam atuk bel chiam mai hian nun atiral muang lova nun atibuain atiballa ani atini US to China chim omtaka achet velna dodal turin Indo Pacific region an tho pui teral thuam maron thuam chak turin an nge na Trump admin chuan Australia chu an GDP atangin zazela pathumta defense budget amang turin alongen to chinani Comment February tha khan China chuan New Zealand le Australia bul hnai Indo nun chan alozir cham to ni kha Philippines Defense Minister Gilberto Teodoro Jr. po in South China Sea tuipuya China jet vel dan chu om hle theilo kut chatlat om dan thil ti ani ti ina soya BBC News chuan Philippines ram social na chu China chuan engtin ma achang let lawati ni Asia Channel News Singapore chuan tunchuma China ramin Shangri-La Dialogue high level security official le defense minister an tir lo chu China ram chunga buairuk na wang ani arin omlo ati ma se engwanga China chuan an defense minister Dongfu tir lo nge ti engma an soifia lo thung
Singapore China embassy chuan Facebook US Defense Secretary Pete Hegseth thu soi chu an ron chang hala an dem thu le China chuan South China Sea hmuna aram le tuipui te chu thatakin chak takin kan veng him don ani ti in China Foreign Ministry chuan Pete Hegseth thu soi chu an hel hle a nimin Sunday khan an website ta dem na le social na ron ziak vele in US in China apu na chu adik lo hul khwala US chu in chau to na boruak siam tu wale khovela rem na le muan na ti der thonga ma ni thu nei na le chak na pang kholo tu ani ti in Taiwan chu China rampung khatani thu an soi China Defense Minister Dong Jun chu Shangri-La Dialogue Singapore aron kaloma se US ron vawin Washington chu film khur hle ro se mei ala infiamna thil ron ti hau su se ati tunla US le China in kar boruak hi kumdang zong ain boruak alum chawin a thalo zwal hle ni Pete Hegseth chuan President Xi Jinping chu kumsang ni somni pasari a Taiwan run tur anga apu na chu achang chon hetiang tongkam rorum khal el ol tak mai hingai thlak a siom thei mai theya ma se binaran po in anchia le thashiat na mol mang tak po in anram foreign policy chu sha thiam na takani China jet vel na chim taklaka in lama kan ding netlatani ti in US chuan Taiwan thlawang haunat atum thu asoi chiang le ani Khovela military analyst chawda chuan kumsa hi somthum panga atanga somnga chowa chuan China chu economic le military lama khovela number 1 ani chawanga chumi hun kumsa hi somthum panga vela khochak sakei baknei muhil anlauti thin chuan Taiwan chu ke pui sa chu thut angmain aron runin a hne chu thut tur angin an soi chin ani France President Emmanuel Macron chuan tunna ya Asia ram Vietnam le Singapore te aron tlo khan European Union anga Asian zinga antho pui te chu insui khom turin alo fui to a Ukraine le Taiwan ram te khai khinin China chuan Taiwan chungchang chu China ram chung thilani ti in ramdang inrol ve du lo South China Sea Morning Post chuan Pete Hegseth China apu na te chu China balai Guangfeng chu finfiana ei lo input chat na thil tik tak ani ati sak ati US le China balai te anin pu cheton ve hle Taiwan chuan China in an Indo longphur panhi te chu Yellow Sea le South China Sea tuipuya Miyako Strait le Western Pacific Ocean tuipui te po anron shoot velin anron in chop naya meni khada changani somni pasari chungin heng Indo thlona phur te hian Taiwan anron nai hle atini heng Indo longrwal thlona phur chi telin warships somsari che chuan Taiwan ram ronzim tot anjiru ani mel Channel News Asia chuan Taiwan ruling party ten an member poimo panga da chu China en thatu spy ti in an no chua katibok US President Donald Trump chuan tunlai China ne trade war an nei meka China chuan Geneva in drum na an siam bo chepum hluma apu mi a China chuan hepu na hi dot mu hlum ti in an nol fit la try ti voina an puang vele ta Fox News Sunday US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan trade war ti top na tura in biak na China chu setel angmaya chimuang mala thadu lova apua US Treasury Secretary Scott Bessent chuan President Trump le President Xi Jinping te chu in benai tur angin Washington a asoya China ero engma an soilo The Independent UK News chuan he Shangri-La Security Summit a hian India le Pakistan po in an military how to that here in India chuan General Anil Chauhan Chief of Defence Staff Indian Armed Forces atira Pakistan po in General Sahir Shanshed Mirza Chairman Joint Chiefs of Staff Committee Pakistan Armed Forces antel atibokani Bloomberg TV chuan India po in tunaya Pakistan ne nili chung ani do khan anjet fighters an hlo thu an soi chan thadu lo thu an soi chuak ve ta Mase engza chiang Pakistan houten an ka thla kero an soi fia du lova Pakistan houten Indian Air Force jet fighters paruk lai Rafale nena kap thla an soi chu thudik tok lo ti chawin an soya chuti rualin Pakistan ram chung ril zok an khopui Islamabad thlengin an bein an kap the ti an soi ti Reuters News ne na India chuan airstrikes voisari na voiriat na le voisom na chuan bitum dik tak nein precision strike mangin Pakistan air bases te chu missiles le drones mangin ka chhiat sakan ni ati India chuan Pakistan thlop mi firfiak ten poisoi lo khwaljin mi somni le parukzet Pahalgam Kashmir an tha phubalak nan Operation Sindoor ne ya Pakistan an be khan hel ho zale Pakistan army somthum atanga somli vel thatin an insoya Pakistani ro chuan sipai som pakhat le civilian somli an thi an tia Indian army somli tanga somnga ka phlum le Indian jet fighters paruka thlaksak angin anin soi ve bok tunla in zo fa te zinga India le China Indo tur anga in soi thai deu ro atam hle a
Khovela military analyst thau te chuan China le India Indo ain China le America chu Taiwan wangin Indo thut theya andingin an omzo ka an ngaya South China Sea tuipui inchu na borwa ka wangin China hian India ain aram chen South China Sea tuipui nei tua in ngaya chu tu Vietnam Brunei Philippines le Malaysia in kar borwa thalo zo ka an chut China in America le thopui te an epreng lain India ado pui ringlo tu an tam